Kitabu cha Tawala hiri mbiangoni wa mirongo miri na mwenga. Manase na tawala Juda. Manasera ana miaka 12 pana anza kutawala. Na yote wala kwa Yerusalemu kwa muda miaka 505. Mamewera na Hefuziba. Manase wahenda mai mato nuwa Bwana. Na kituwa madhaga ukutukiza. Gama taifa ambago Bwana wagainga mbele za Israeli. Wajengalusho hatu hazulu hakuabudu milungu ambao Hezekia baba yewere hanonga. Kiza kijenga vijajo cha kuambozera sada kama Baali na kitengeza kiguzo cha Ashera. Erarisho kalawa henda Ahabu mtawala wa Israeli. Hakiviabudu na kuvumikira vitujo yosi cha mlunguni. Akijenga vijajo cha kuambozera sada kaka izo nyumba ya Bwana. Ambamo Bwana were waamba Nindei kazi na rangu moja Yerusalemu. Akijenga vijajaja kwa mbozera sadaka vitujosi cha mlunguni. Kaiza yomi hala miri ya nyumba ya Bwana. Akimwamboza mwanawe yere sadaka ya kocha. Akisuhamburuga kiza akienda utai na uganga. Akienda mai manji matoni mwa Bwana na akimsukiza. Akihala chukizuka cha Ashera arisho kalewa kitonga na akichika mondani ya nyumba ya Bwana. Ambao Bwana were wa mwamba Daudi na mwanawe Sulemani ukala. Kaza nyumba hii na kaza mji wa Yerusalemu ambao ni za utagula kula kwa mbari zosi za Israeli. Ndei kazi na rangu hata kare na kare. Sinda hende Israeli matange kaheri. Nzea sindiyo hapa kare ya ukala. Mada zimanyirira na kuhenda kila kitu niricho amuru. Magure sheria zangu zosi. Marizo geroni muhumiki wangu Musa. Ila kama sikirire. Manasake ahenda mahende mai zaidi. Kukirogo mataifa ambago Bwana waganonga mbele za Israeli. Bwana kina ya kukirira kwa humikia manabii yake ambu. Kwa ukalama nasema mtawala Juda henda dhambi zizi za kutukiza na kuhenda mai. Hata kukirajo simarijo henda Amori, Mario mtangulia, naza ihenda Juda nayo ihende dhambi kwa jo vizukashe. Bwana Mlungu wa Israeli anamba vivi, Lola, ndarehama zulu za Yerusalemu na zulu za Juda. Ambako kanda hende kila mtu ande gasirikira amake. Ndai hukumu Yerusalemu na kipimo kicho nilicho humira kupimira Samaria na nyumba ya Ahabu. Ndatanya atwa Yerusalemu bila kusaza hata mwenga. Here mutafutajo muvure. Kufuta na kubiningiza. Nami ndatuha mabaki gauriti wangu na kuangiza mikono ni mwa mahadui yao. Na wa mahadui yao osi mandaateka na kuwahoka vitu jao. Kwa ukalama za henda mai masoni mwangu na kunitukiza. Hangu yosi kwa kare yao Mario mbola Misiri hata warero. Seda vijo manato wangu agamira atominji ya tumario kalaka mana makosa. Hata kizaza zamila aso Yerusalemu kula kanda hata kanda. Mbali na yo dambari ya henda atoa Juda maihende na kwa utuo makihenda mai matoni mwa Bwana. Mauti mangine gamana sana gosarugo gahenda hangungana dambi ya rizo sihenda. Gauru wakaiza chuocha mautu ganyakati gatawala Juda. Baima nasa kifa na akizikwa kaiza busitani ya nyumbai. Yani busitani ya Uza na mwanawe Amoni akihala atu here mtawala. Amoni anatawala Juda. Amoni wale ana miaka miri wakati anaanza kutawala. Na iwata wala kwa Yerusalemu kwa muda miaka miri. Mamewera naifa Meshulemeti mwana wa Haruzi wakula Jotiba. Akienda mai matoni mwa Bwana herejo henda Manase babaye. Akituangira zosi za babaye na kumikira na akiviabudu jo vizuka ambacho babaye humikira. Akimricha Bwana Mlungu akare na kwakwe na katuwire ngira za Bwana. Ahumikie makimpangira njama ya mtawali na makimwala agama nyumbani mwakwe. Ela tuyosi yao insi makiala gausi Mario kalama mpangira njama mtawali Amoni. Na makimuhenda mwana Josia hali hatu ere mtawali. Mautu mangine gautawali Amoni gauru wakaiza chuocha mautuga siku ya tawala Juda. Bayaki zikwambira ni mwakwe kaiza bustani ya Uza. Na mwana Josia akiala hatu ere mtawali.